Biag, wenno patay. Tinapalabas, simurot ni Rosana kini Master Dakluhop ije pagadalan ti karate. Kayat ni Rosana ti makigrupo kadagiti estudyante nga agin insayo, ket immanugot nila kay Dakluhop. Iti daytamot lagun daway, pinagisparing nila kay Dakluhop da Rosana, ken ti may sang estudyante nga agnagan iti Susan. Nadlaw ni Rosana nga ipaypayso ni Susan ti labanda. Iso asiniputan na naimbag ti garaw ni Susan. Darupan ko man ti ka-sparring na akugtaran, idi pinasabtan namot daytoy. Naabak ni Susan. Ket dita, nakuna nila kay Dakluhop akabalanan ni Rosana ti makisalisal iti ranget. Iti sabalya bangir, gapu tamayatan ni Don Tomas iti trabaho dagiti tao na. Inikkan na ida iti gundaway nga relax, ket kastaunay aragsak dagiti tao na. Kabayatan na, nakakaasimat dagiti balod da Solomon iti pasdak na, gapu iti namayan ni Maskay kadakwada. Sinapsaplit na ida, kastamat apinalag na ti maysa, gapu tasaan nga tungpal iti kayat na. Ket dita, nagsubang da kiniansot. Ita gagayem, adtuyen tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Biag, wenno patay! Amin nagaraw ko, kontraam! Saan nga iti dayta Maskay? Ngem saan nga minamay parbang tinaramid mo? Saan nagapot a balod da? Ket pagang angawamon ida? Kita man tinaramid mo. Aging gayta, ag-agalan da pay laang ti panang sapsaplit mo kadakwada. Ganaban da! Di ka aglablabas kunakmanan. Di ka agin lalaing. Salbag kansot. Anyang agin lalaing ako na. Anay ko. Ansot! Di mo iruam timang taptapis latan kanyak Maskay. Gapot agpada talang iti posisyon. Agpada ta abos. Anya! Menel ka. Di ta ka manlangan. Nata! Ansot! Agsubli ka! Tagpinatas ta, salbag ka! Salbag, ansot! Kalabanan na kon! Anya, nagsinungbat kayo kaniya, Ansot? Nagkinabil kami pa yun na, Big Boss! Iti anya gapo? Gaputa kontranan, dagiti aramid ko! Jak kayat adi kay agkinkin na awatan, Maskay. Orno sa inyo dayta adiyo nagkinaawatan. Tano saan? Siya timang kabil kada kayo. Big Boss! Mapan ka iti ayan yan, Sot. Kat orno sa inyo ti susikyo. One, Big Boss! Ansot! Bilin ni Big Boss. Urno sa takano ti susik ta. Basta di mon ulitan timang kabil kanyak Maskay. Uray siga, kinabil nakmet. Binalas ka lang. Sige, sana na maulit pa eh. Nagtultuloy ti susik ta. Ni Big Boss ti mangkabil ka data. Ha? Isuasantan nga gap apa yansot. Boss, saan pa yung mabalin nga agin sayo dagiti balod? Gapotag agalan da pa ilaang ti sakit ti bagbagida. Anya. Kasapulan da ti agas, Big Boss. Tapno mabibiit da nga agimbag. Pues, ikam ida iti agas. Inak nga rod gumatang itirwar, Big Boss. Mapanak ijayili. Sige, palubusan ka, Ansot. Makitam ti naramid mo, Maskay. Big Boss! Saan mo adang randag iti balod? No di kat aywanam ida. Kunakman numayati naraming ko, Boss. Husto day jayan. Saan mo nga ulitan? Gaputag nakemdamat siguron. Big Boss. Nalawag? One, Big Boss. Oh, atoy! Napanak gimatang iti agas yo. Ken sapsapo, para kadag iti sugat yo. Kami, boss. Pwede tang agas, boss Ansot. Agagas kayo ah. Ket dagiti adda sugat na. Agagas kayo mait. Adda nagatang ko para iti sugat. Sabali lang dagiti tumaran nyo. Yaman kami, boss Ansot. Yaman kami. Sige. Makamu kayo niti dayto nga agas.
Boss Ansot, saan kakas ka ni Boss Maskay? Apay nga da ka dito eh. Apay nagbalin ka pasurot ni Big Boss. Hindi pa ila nga pasurot nak ni Big Boss. Kabisado kunti ugali na. Kasi kaya nga. Nakontraan ti pagayatan na. Matay ka. Ay, delikado nga rod. Wan. Dahita tiga po na ang nagbayaga kan kwa na. Ngaging gayta. Sige, agtumar kayon. Agagas kayon, tapno agimbag kayo. Ay, kayat mo ka dito paadipan. Kani Big Boss. Awan mabalin ko. Delikado pa dito. No pumanawak. Dakasak. Pumataygot namin ni Big Boss. Iso ada kayo. Di kayo agar aramid iti pangguraan na kada kayo. Tapno saan kayo ang madaksan? Ansot, agbantay kayo iti basdag. Big Boss. Sarong karakter rancho, ken asyenda. When Big Boss. Di kayo agliway. Agbantay kayo anaimpag. Matungpal, Big Boss. Pagkabwa, nakita yun ni Big Boss. Rimwar, saan ka de? Wen, naglogan iti kutsina. Kanya ti makunayo. Ipatungpal tayo ka din ti nagtutulagan tayo. When Pitong. Itamot lang. Sige. Hoy! Da kayo abalod! Agtrabaho kayo! Sana na ito lang mga dararamitan nyo. Tilas to ga tao. Agtrabaho kayo ba? Tapno masungatan nyo dagiti lamlamutan nyo. Ala! Agdalos kayo itentero apasdag! Sige. Pitong. Pagtungpal tayo latan kakadua. Ay, siga! Di kagpayo na ba dito? Agayo ka, salbag ka. Kawan serbiyo talaga. Pasi kayo amot talang! Darop kakadwa. Atay na, naglusdo yan. Gaya mamuna. Langgong na itamas kay. Oh! Ano tinapasamak dito eh? Tayang kakadua. Taray. Muskay! Nan ano ka? Muskay! Ha? Agdardara ti bibig mo! Muskay! Nagkabibaw ta bibig mo! Dagiti awanat bain. Ay sos! Awanen! Agpiwisan ta bibig mo! Anday ko. Nagsakit, di bagbagi kansot. Kimabibaw lang arudan! Agpiwis pa yan! Sakit! Ha? Adadwa abukol itimuging mo ang agsumbangir! Anya! Agbalin sa amutan asara dagita bukol mo! Agbalin ka na satanas! Kurang lang ang tipos! Langat. Agasan ako, tansot. O sige, agasan ka. Awan mo't pangagas ko kan ka. Anya nga'y ti pangagas ko kan ka. Amukon. Kaya't mo ka di abanyusan kay ti arak. Anya! Wano, diram usak taro pa mi ti arak, ha? Ha? Nasaya at launay. Gaputadakil at ti mapaspas trek to'y rancho. Nasaya at saan nyo nga inika ti panagtalag ko kada kayo. Well, boss, saan nga aramidan ti kasta? Ket gaputadakil agatad tinaalak ita dito'y rancho. Ikang kayo ti bonus yo. Ay, agyaman kami, boss! Gani, iti ka nito nga kusit kayo. Dayta biyagyo ti katukad na. Nalawag ka di. Sika tagay gamit ti kahati asyenda. Kaya't kung ikam iti bonus dagiti amin at trabahador dito asyenda. Amin at trabahador. Sigurado kayo ka di, boss. Wen, gapu tadakkel a kwarta ita tinaalak iti kaha. Ket tapno at dapay nga aggaget dagiti trabahador. Sige, ikam ida iti bonus. Tungkal maysa, ikam iti 50%
iti matmat gedanda iti binulan. Won, boss. Oh, adto iti pagpalamis nyo, boss. Ni Fatima, Aday iti silad na. Tuk-tuk-tukak itay tiri daw na. Tagmerienda ko ma. Ngam di na kano kayat ti masinga. Taadar aramidan na project na. kasta? Oh, awatam da ito eh. Ha? Boss? Itad mo ka din ti sweldo? Iti da ito'y abulan? Wen, alamon ti sweldom ita bulan. Ni, nagadumat da ito'y boss. Allowance ni Fatima. Itad muntukan ko na. Ket tidad duma. Igatang mo iti masapsapol yo dito'y mansyon. Uwan boss. Sobra-sobra day ta kwarta, Doray. Kaya't nasawan. Itad ko ti amin akasapulam. Iso adi mo baybayan ni Fatima. Uwan mat boss. Kasta ter aramido. Sige. Yung kaidulinan day ta kwarta. Kalpasan na. Nagluto ka iti naimas asidaan. Uwan boss. Matungpal. Kalpasan na mga anak. Rumwara kon, Doray. Boss. Saan ko nakasarita ni Fatima? Tadi na kaya't amasinga. Akas iti ko na. Uwan nga rod boss. Ala, di mo baybayan ti anak ko. Uwan boss. Maskay, addan ni boss. Ingay lukat ti gate. Ay sus, delikado kan, Maskay. Anya ti aramidan ni Solomon, iti kanito amaamuan na, abinugbog, dagiti balod da ni Maskay. Gagayem, di uliwan na ringgan, tituloy, tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, pinalubusan ni Solomon ni Ansot agumatang iti agas para kadagiti balod da adinangran ni Maskay. Iti day tagun daway, binilin na ni Ansot ngagbantay da na imbag iti pasdek, tamapan iti rancho ken iti asyendana. Iti kaawan ni Solomon, impatungpal dagiti balod ti plano da, ti panang bugbog da kini Maskay, ket nagbaligi da. Nakaro tinamsaakan da ken kuana. Agsarsarita da Maskay ken Ansot, idad na nagbusina ni Solomon. Itagagayem, adtoyen tituloy tinubela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Ingay lukat ti gate, Ansot. Awanin Maskay, delikado kan. Ang mga no patayan na kanibig boss, gapo iti dayta na may andag iti balod kan ka. Wen boss, umayon! Anya tinapasamak kan ka, Maskay. Big boss. Diyak amo tinapasamak kan kuha na, big boss. Nasang putaklatan dito yung awan ti puot na. Iwagang tinakita, Mansot. Langgong, anya nga iti amok dita. Diyak nakita tinapasamak kan ka. Tadak iti unag ti pasdak. Nagaduter aramidak iti unag. Idinto tasi ka. Adda kala iti ruar. Big boss. Binugbugdak dagiti balod. Anya. Wen boss. Amin da. Binugbugdak. Big boss. Sa kaditi kat katawang. Anyan tilanga, Maskay. Addag sumbangir ang bukol iti muging na. Sakit nagpiwis pa'y, ken kimabibaw ti bibig na. Sara, tinagtubo iti muging na, big boss. Inton bigat, umatidug ton ti Sara na. Ang mga nuagraman ipos na, agtubo pa yan. Big boss. Sige. Ibagam kanyak tirason no apay abinugbog da ka dagiti balod.
Ano mo kaga muna, boss? No daman rason. Sigamat lang ti akin gapwanan maskay. Saan ka di? Nalaing dagiti balod. Naturad damat gayam. Kabalan da kagaya malabanan maskay. Binalis da ni Maskay, Big Boss. Makitam ita ti bunga ti naramid mo maskay. Iso ngayon ton maminsan. Amum ton ter aramidam. Nalawag. Di ka nga minagin lalaing, Maskay. Di ka kundi lastog ka dagiti balod. Gaputa na lalaing da iti laban, ngem iti sika. Magimbagak tulangan sa pagikarwang ka. Tanya ti aramidam kanyak. Basta. Maskay, agpada tala nga nakaadal iti panakiranget. Iso adi kag karit-karit akasta. Anya. Nabayagtan nga kadkadwa, Maskay. Mayat ti panagkadkadwa ta. Ngem no uray sak ket dangran na. Ipakat ko ken ka ti inadal ko. Anay ko. Agpaimbag ka kiti. Ken saya atem ti makilangen kadagiti balod. Iti kasta. Saan da ka dangran? Agdakan ni Maskay. Nakalaslas-tog na dyan. Kunam lanod, dadak kalabasol tayo kinkuana. Ititrato na kada tayo. Kuan nga rod, Pitong. Umasidag ni Boss Ansot. Oh. Anya tiga po na binugbog yun ni Maskay. Kapuiti pa nangulupit na kada kami, boss. Ni Mando. Masakit pa lang ti ulo na napalat. Agululaw pa lang. Ito tipot na. Jak kanunungan ti kinaulpit ni Maskay kada kayo. Amo miyasan kakaskin ko na, Boss Ansot. Una, sana ka naulpit. Malaksid no adda basol yu kanya. Boss Ansot. Apay no, ang libas tayo amin ditoy. Anya? Un boss. Sana nasaya at ibiyag tayo ditoy. Tingag pa sa bus. Oh, saan tayo nga ramidan ti kasta? Tamangan numatay tayo lang. Anyo? Agtungpal kayo ti pagayatan ni Big Boss. Tapno agpaut ti biyagyo. Sige, no day tati kunam. Mapankalata, Ophelia. Wan, Master. Kaya't kumati makipulapol kadagiti adalan niyo. Sige laeng. Sa paag ti mapaninton bigat ijaili. Nasayat, met. Tapno adda kay sparring mo. Di agnagan iti Susan, Master. E di nagisparing kami. Impay-payso na ti mangkabil kanyak. Ha? Nasipotak ana impag tigaraw na. Nakitak day jay. Maditirik na kanyak. Kasta una ako silap na. Iso akayat ko ti makilangan kadakwada. Barang magayam ko ni Susan. Nasaya at timotibom. Kasta ti kayat ko, Ophelia. Kuyogan kay Jay Ili, Ophelia. May mayat matlaang no at akadwam. Sige, Mama. Adda kada kayo no kayat ti sumurot kanya. Wan, tamakitsendatan to, kalpasan ti ensayom ichay. Sige, Mama. Mama Dalene, linabasan mo talaang ni Susan. Yung gabi, inis naman da kayo. Katsika, di nakapay inisan man. Eh din to ta inis sa makuat. Kaya't nasaw man, talaga ang maditirik na kanya. Gapo iti pa ng abak ko kenkwana, idi nagisparing kanya. Day ka ti madiagalad ti may sa tao. Bayam man ta kasaritak. Bayan yun, Mama. Bayan yun kailangan. Siyak tulatan ti umasidag kenkwana. Anya, Inak to kasarita. Kat makigayamak kenkwana. Susan, mabaling ka kadi akasarita? Amok ang maditirik nam kanyak.
Ngam na mabalin. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Yes, teacher. Kayat ka nga agbalin na pagayam, Susan. Diti belton, teacher. Saan nakadakas a tao. Pagayam ko da Master Dakluhop. Imbilang da kun akas anak da. Katsi ka? Kayat ka nga agbalin na pagayam, Susan. Sabay ko ma, tauman nugot ka. O anya. Anya ti ko na ni Susan kan ka. Sana nagtagtagari. Ngam sabay ko ma, takayat nakapagayam. Siya kun ti makisarita. Tasaan ang mabalin ti kasta nga ugali dito eh. Numaamuan ni Dakluhop day nga ugali na. Ang mga nuikat na dito eh. Saan ang napatag kini Dakluhop ti kwarta? No di kat no kasano ang makaadal ti may sa atao iti karate. Kan kang runaan na? Tinasaya at akababalin ti may sa nga estudyante. Mamadalin. Kasaritak ni Susan. Saan ang nasaya at ti kastadjar na? Taamangan paikit di, nutuladan dagiti kakaduada ditoy, nga agad adal itiranga. Bakal, atoy makan. Mangan ka, bakal. Ma'am Chayong? Bagal tawan. Kam di ka pa'y mangan. E dento tada kete kakaduam kat na pandanangan. Kuha ma'am. Sana ka mabisin. Awan ka di kwaltam. Ha? Apay di ka kumatang kanam. Kinapudno na ma'am. Awanan kwartak. Tayong katangak ti kabsat ko itibado na ijay ili. Ken, inted ko kan kuha na tinadda kwartak. Kanayon da ngamin nga uyawan ijay pagadalan da. Gapatag kupkupas dagiti kaus na. Kasta. Nasingpad kakayam kapsat. Sige, ikan ka bale. Ha? Kuha ma'am. Ikan ka bale, Michael. Tapno, ikatang mo kanam. Agyamanak ma'am. Nye, atoy makan. Mangan ka. Tapno saan ka mapisen. Agyamanak ma'am. Nabali naman nun, dito, Michael. Bagpay na itata, kanahin na, mapapabran. Magpaso! Sakmanan ti pagsasaritaan dagiti kakadwak. Ay, Michael! Ikaw po na agad daw iti siminto. Magwam! Wan! Kastoy ti ugali dagiti kakadwak. Saklatan ti patudonan dangag bagkat iti nadadagsan. Okay, pagkatong kita. Idin to ta isoda. Dagiti nalalagan ti awitan da. Ngamsa na bale. Kabalak ti agbagkat. Kabarbaro ita day ti kawis ko. Awan mo't siguro itan ti manguyaw kanya. Oy, baro ti kaus mo. Nakaisam ita ni Vina. Ngamadda kaya't asawan ti isam na. Hoy, apa yakit kita anak agasta Roldan? Crush nak? Ha? Excuse me ha? Saan ka atay? Saan aga po baro ti kaus mo? Kunaam nga gusto akin ka. Awan imbagbaga kakasta. Si kalaang mati mga ibagbaga iti kasta, Pina. Hoy, Roldan. Oy, baro day takawos mo. Tamamir-miraot kan tulata. Saan na bali, ah? Basta nadalos ti puso. Sa anak akaskan ka anapintas. Ngam uyaw mat. Che? Oo. Ikag supsuplada akasta, Vina. Ta saan anasaya at dayta. Saan akay kayat ti Diyos ti kasta nga ugali. Anya? Oh, ato yan ti bayad tinatang mo, Roldan. Sika talaga, nagagat ka nga ubing. Gaputa talaga nga mingawan ti kwartak, ma'am. Wan, mayat ti kasta. Amom ti agsaldat. Saan ka akas kadagiti daddo madita? Amang namnamada iti ita dagiti naganagda. Ngam, anyala ditan ti pangigas-gasto sanday di kwartada. Ma'am? Agyaman ak iti bayad tinateng ko, ah. Kas ko naken ka,
No anya tilakom anateng, umay na kami lataikan dito'y faculty. Gaputa gumatang kami. Agyaman nak, ma'am. Ti ibay bayad yu itilako. Ket iso ti pagplet-pletek nga umay dito'y pagadalan. Wan ah? Sige, ma'am. Agyaman nak manen. Panag-aawid din. Agawid akmeten. Masapa kang agawid. Tapno inak manen mang puros iti ilakok anatan kadag iti maestrak. Siyak lang tagawid. Ni Vina mat data sarsarumak. Kamakamak man. Vina, mabiit laeng. Oh, apay? Agawid ka ka din? Apay? Agkuyog tan arumor dito'y pagadalan. Kaya't akakuyog nisit. Di kag supsuplada akasta. Lumaad ka ano kasta ka? Anya? Uy, umisam daytan. Iti kasta. Ad dape apumintas. Sige na, Vina, umisam kan. Makitam? Ad dape mintas ka. Kasta. Kanayon ka nga umisam. Iti kasta. Kanayon kalataan na pintas. Talaga mo na pintasan? When ang ad apumintas ka, no nakaisam ka. Ito'y ka din ti paradaan nyo? Sige na, Rod. Aglugan kan, Vina. Roldan, sorry ah. Supladak idikon ka. Gamsaan itan. Umon panunutan day ta, Vina. Roldan, Pinagputan na timak. Apay akas ti tirik na. Ag nervyosak matan. sorry ah talaga ha. Awan anyaman na kanyak tinapalabas, Vina. May sabay! Nagpaiduma ti marikrik nakitakin ko. May sabay! Bye, Roldan. Aglugan akong itijip nga agturong ijayan mi. O sige, aganad ka ha. Bye. May sabay! Anya day ti amar krik nakitakin na Vina. Bisa! Kasti nga tati kunada nga ayat. Sige, alam na! Agayat nga ta ni Roldan, iti kaadalan na ani Vina. Gagayem, di yuliwan na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo na pauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon, ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Rillera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag wenno patay!